Kay soba disibai. Kini sang 3rd December 2021. Press meet ni beskang tay luporong beskang usung tini ma mani karon ni kemti hai. Kini kaisa 28 November JDO Homeland Conference hall JTPF decision বা declaration hajak mani abono tini press ti sakai bani bagi sentini oro press meet up hai. 28 November TPF Central Committee General Body by decision dazaka they declare kaisaka TPF socio-political organization to mani 7 years romoi TPF socio-political organization hisabegi soba khaitungo sini hati dofani set security guarantee ni bagi justice ni bagi tini 7 years running but 7 years complete mani pore 8 years tabo running gani thangi dongo TPF ohati dofani legal justice khaimani loge sing nukha present tiprani political scenario or sang nukha se tiprahawa politically challenge kaidi bagi tiprahani tiprasani mungsa agenda the issue authentic sang nukriya obabai kabang ma borok tabo siri borokro political life thangai sini political aspiration abo sang nukoi tongkha tur khaigoi tiprasad dofani dhawn ang study khaika o triprahani political result party ni political national party ni political tipra the center ni political study khaide TPF kaisa jagamo decision lagi update khaijaka 28 November 2021 JDO conference hall Homeland declare kaisa khangki TPF socio political organization to mani full political platform of TPF no tabo saklajaka TPF full political platform 28 November ni simi general body by central committee ni general body by decision na jaka te declare khajaka abno tini jotto purumi beskango saklaibani thang ega tani bagai miro prosto khaimano tomani bagai TPF tini political platform mo TPF lo tipra people's from no tani political platform mo trangka ajagawo srai lagi sin sanak lagi o tripra hawo jesak jorati sin tini jorati political je oro exercise gi tongmani hati do fani bagai bokti sagai soi kokno saraknai political issue krika abni bagai ne 70 years romuibu sini tiprahani soi je orni problem je tiprahani major problem no political issue to bunai krika abo hani bagai ne tiprasani issue ba tiprasani problem tini jorati solution umani krika khaika jotano compromise khaika political compromise political surrender tiprasani issue kaisa pala existent take nijani survival take history by je gadalai je sing tisai gi tlangan tongani abno sing tisamani nuclear abni bagine TPF political platform masnaka TPF legally politically and socially bebak sadigi silence khaine ni bagine TPF political field ko ma khaika TPF thame edi selection vote of participant khaika কিন্তু TPF nengi khaya independent nengi TPF ni borok khaya কিন্তু TPF na political party ni declare khaya ko taboke TPF na pes kangi any election of TPF ni bumang by the participant khajak nai abni bagine sir tini politically silence khanya ni nangmani o mir prahawo NRC no tigi kuno political issue ki to bole krikha Bangladeshi or problem hoi to mani bolo to ke political issue to bole krikha Sir, look at political issue agenda kaisa ngai thangha je tiprasani political issue ka compromising te surrendering tiprale greater tiprale arshthang paisi raja proja jotono surrender khaika kiaba taba sainik tongko fighter tongko leader tongko fighter and leader TPF surrender khaya ko amni bagine political issue go illegally migrants ne je issue agenda amno to supreme court challenge khaitum sini main problem bangladesh si ekasini main problem bangladesh no tigi और त्रिपुरा political agenda तुमों संग political voice raise करने के political agenda तो मैं का आबनी political सब खाने संगनो खा कबांग मा बरम संग रखा खा सुबह खा किंतु main जे problem त्रिपुरासानी problem तामो illegal intruders फाइल और निका occupy के में हाथी सिनी political power किंतु आबनो तिगी के silence खाने करी तिनी में surrender खाया को तिनी में compromise खाया को जे बरम नि खाओ ताको aspiration तो कति प्रहासिनी संग surrender kaya ya kaya hunai borok khana borok bagi political field borok abni bagi tabok
ohano te odofano surrender kaya tongko kisas borok tongko ha te jo pani bagi soba khani kabang borok ya jeng kabang mai history gono one history gono nubu ha te jo pani bagi soba khani kisa borok nu kya ba kisa borok ni commitment bai honesty bai determined bai samu khai jaga abo bai apply kungu abni bagi sing legal side social side political side eki agenda issue khanya nangnai o Triprahani main problem illegal intruders ni समस्या समाधान खायसा Triprahawa NRC लागू खायसा Triprahawa 2023 फाइट को बस असेंबली इलेक्शन और इलेक्शन इस सका Triprahawa राष्ट्रपति शासन जारी खाई गई illegal intruders रोनो वोटर लिस्ट ने आउट मा खाने NRC चालू खाई गई बोरी पॉलिसी ने 2030 इलेक्शन खाई दी और कौन की पसंद की अब ने बगैर Triprahani main agenda main issue main problem अब नो political केबल voice raise खाने की रिखा संसार गनांगै दाबो confused Triprahani history no boi palmai ani khanka Triprahani history tam tongmani tini tangi bo jaga o soi kha bo sung kabangma borok rabno tigi tabok sorsa khani tabok masin itihas sung bikriti khani ni roya itihas surok kharo wini itihas te bus kango kra khaitrana ni bagine o hanas compromise khaya surrender khaya political lengthen, social lengthen, legal lengthen, babak digi to silence khane bagine TPF political platform 2021 ni 28 November JDU conference holo declare khai jaka decision na jaka abno ni tiri press BBC jotono shaklai